Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, pa onako kako niste znali da date odgovor gospodinu Ćiriću, zvanom Ćiri, tako ni nama u parlamentu ne znate da date odgovor na pitanja koje sve vreme postavljamo. Pa pozivate se na prethodna vremena i prethodne zakone, pominjete u tom kontekstu i neku veliku korupciju. Pa ministar iz ove Vlade je doneo prethodni zakon. On sedi danas u Vladi, u Nemanjinu 11. Pola Vlade je glasalo za zakon pre tog zakona, koji danas sedi u Nemanjinu 11. Ko je izdavao dozvole? Pa počnite od Josipa Broza. Kalođerica je nastala tada. Pa preko Slobodana Miloševića, Tomislava Nikolića i sve ostale do 2015. godine. To su ljudi koji su izdavali, to su ljudi čije su vlade izdavale dozvole. Tačno je da je bum nastao posle 2000. godina. Tačno je. Veliki broj izbeglica je došao tada. Ako uđemo u genezu ko je vodio te ratove i ko je izgubio te ratove, vidit ćete sav besmisao vaših izjava i konstatacija danas u parlamentu.